Kumshi benta ban Kynmaw Burom Ïaka Sngi Kyrpang ka Mothers Day kabalong hakakar artarik ujamang nakaliang ka Women's Welfare Committee Loomkyrwiang Ïaka panlong ka program ikan ulang hayung wali jong kadar basnong daka jingdan lang wahe snong malamat o lalu usembut wahe snong madayo lang pakma berkirkot jong ka snong Ïaka jingalang lapanyai daka riwan ki lalu member Wwc Loomkyrwiang layo ru kang ublay nakahaka ni hiwot lowat member Wwc Loomkyrwiang nang talayo sa kajinya tu khanash pang kajinya denti jong Women's Welfare Committee daka kongka Shulai chairperson Wwc Loomkyrwiang hakan Ïaka Sngi layo ru kajingkran halor ka Sngi Mothers Day naka samha kan ni lalu Secretary Wwc Loomkyrwiang hakabaka kong Yusar dan Najar Social Welfare Officer jong West Jinta Hills District kalapan sngau syaki longkmi syapang kilat jingarap kibala banyo naka sarkar kabalong Kyrpang nakamtagi longkmi kiba kakhun berkiwede kilat jimentoi ki longkmi kakong ini ti pakma kawe ni kibala syapan ku Burom hakan Ïaka Sngi haka jingkran kal ai mesim kunju ikiwede ki para longkmi da kabakit Kyrwiang Ïaka komiti jong ka sengkante jong ka snong bakanang la syusyu bantre ki kambabha haki babun kiliang da kamta ki kun kante po ka imlang ka salang baraka snong ka thau syusyu hakan Ïaka Sngi layo eka jingkran bar ai mesim ki longkmi na udayo lang pakma sembut wahe snong Loomkyrwiang haka bakal danru ka jingpan ku Burom ba Kyrpang ki longkmi ki bala pelat eka nyepus nem karta apan syongsyet bar penpu penping syusyu eka Ïaka Sngi da ki jingsyat ki jingruai bar ki jingil ekai bala shimenta da ki kun samla bar ki kana rit jong ka snong Making kelam yang itu dedap lagi net yang ya. Dan mulai kita dengan kamambe mada nyawa mandek jingkia iba ibikentin yang berkata-kata neha wan for upar kepo ida dawangi jadi baik Dabe, ikentin kabay, da umani mutli. Mangala kabay, da kuwa nabla. Jo ang uyukunrora ang blay kumukang kuwa kabay. Nedha, dekini ito. Kama dekalam kinang kelam nagwala. Kabay na yo dangkon. Hado o na kaman en na di kan. Hado ko sebuah sedang dikonlas kebaikan hati akan juga pendiam lain dibikin pendiam rupa pendiam kalau itu